Lapha ke mine kulo sisi osebenzayo uyasebenza ke umama igama mbani? Lastgirl. Lastgirl. Oh, Lastgirl. Bambiza amakhumalo. eMaKhumalo. Yakusitshele ke lapha sibona ugweja abaningi bagcwele nje njalo bathi baphiliswa nguwe lapha. Inhlupho edlana lazo lena njengalapha esigabeni emayini ikhatshana kangaka. Iziphi? Thina inhlupho esihlangana lazo lapha emayini ukuthi abanikazi bemayini abasicabangeli ngendlela esibacabangela ngakhona thina. Into yokuqala sileziphaza shop lapha. Into abayifuna ukuthi basidilizele. Besidilizela sinjalo ikanti thina yithi esisponsayo lana emayini. Sisponsor emayini iziphaza shop esilazo yikho lapha esithola khona imali yokuthi sponsor gweja ukuze bethola ama-O's begige ezitambeni. Yinkinga yokuqala esuke sihlangane nayo kakhulu esihlupha kakhulu ke thina njengabomama esizama ukuzimela. Selekela zama ukukhulumisana labo kanti bona bangena njani bemayini imali nanti ilili nalilodwa ka bangena njani la? Bone kungeneni kwabo asingeke sibe nolwazi olujulileyo ngabo ngenxa ukuthi bathi indawo le bayipheka yonke ingeyabo. So ulwazi olujulileyo asilalo nzima. Abangaphi laba bantu? Ngabe khwekhe khona sazi. Yibo abanikazi bebe. Maswingo yibo abanikazi bemayini. Abanikazi bani? Abantwana balapha sewuthiwa khambani. Abantwana balapha sokuthiwa sihambe. Ngoma kasenzi kahle amashophu bathi abafuni. Benjalo amashophu bengafuni. Into esuke isihlukumeze kakhulu ngabo masicabanga sike isikhathi sithi abasicabangeli thina. Bengasicabangeli okungenza ngithi abasicabangeli into eyi1. Ngiyokuthi isiphaza lezi bafuna ukuzidiliza kodwa siphila kizo. Number 2 emamayini la imayini yethu ayila compressor. Imayini yethu ayila kudle kunikeza abantu. Imayini yethu ayila mawole banikeza abantu ukuthi abantu besebenze. Konke lokhu kuphuma kithi thina sikuthatha ngathi ngoma sihlala lapha emayini. Sikuthatha ngokuthi sizisebenzele. Eziphaza zena lezi abangazifunile. Sisponsor abantu. Singasponsor abantu ukuze bethole leyo abayiyo abayifunayo. Bese sikhathazwa ngama percentage yabo futhi abayathatha ezitambeni. Basuke bengasicabangeli ngamandla. So thina sikudinga ukuthi besicabangele kakhulu ngoma ukuze bethole lokho abakutholayo beze bethole lo motor is because of us. But at the end of the day they don't conclude us as abantu. So they are selfish. Ungazi bakukhona abakuthola kukhona abakushiyela isigaba zakini ndanje yawe imali nzima lengane. Into ezisubuhlungu ukuthi umgwaqo wethu ufile sihamba kiwo kunje. Ukuthi behluleke ngisho izakhamizi manje ziyazama ukuthi zihambe zifaka izinhlabathi emabridgini kodwa bona ezimayini bayehluleke ukuthi besinikeze even i-tractor to offer us a tractor ukuthi ihambe ithwala lokhu zinamatshe iyefaka lapha. Njalo lokuthi ukugebha lapha abazigebheli bagejelwa ngabantu bona ababahlukuluzayo. Thina yithi sigebha njengoba besihlukuluza ngoma kokuqala mina ngingekho abangeke bekwazi ukugebha. Bayagebha bese bona bagejelwa ngabantu bese bethatha ipercentage. Bethatha ipercentage kunjalo. Babathengisele futhi ngeprice encane. Besithengisele ngeprice encane. Wona ukhalo sithini uhulumende nxa singakusa phezulu lokho ukhalo sithini uhulumende weZimbabwe. Thina into esikhala kayo ifreedom yethu ukuthi njobe ilizwe leli salilwela okhokho bethu balilwela sicela ukuthi nathi sijabule masisendaweni zethu. Yabo. Sicela ukuthi sikhululeke sisebenze nathi sikhululekile kunje manje asilakho kunye siyakwenza. Engathi bethanda amashop adilizwa lisendathe emgodini simi ngonyawo lulodwa. Yikho kuphela esikhala ngakho ukuthi besicabangele.